Biyag ti tao. Hello, kani Carmi Elardo dita Hong Kong, Maricel Daligis, Lilibet Contillo, Imelda Cabang, ken Imelda Velasquez. Naimbag nga oras yu amin nga awan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Katitayin tayo nga rodendenggan ti episode 346, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Kumusta ni Jenny, nanang? Di mo pigsaan tabusis mo, Bernard. Nakaturugan ta anak mo. Nasapa pa mo, nanang? Nabannog anak ay ayam. O sino ay ati kinayayam na? Ni manang mo akarin na. Talaga kaiket ni manang Karin ta anak ko One month. Adda ka na yun ti oras na para iti kaanakan na. Urain bati na kami ti ex ko. Nagasatak lata nanang. Nagasatak. Tadda kayo kin ni manang Karin amang tultulong kanya. Ading Bernard, buludok pa'y man ni Jenny. Agay ayam kami man. Nakaturugan manang. Riingam pa'y man biit, tagay ayam kami. Sapay inkarigatan ni nanang a pinaturog manang. San amabalin a basta riingan nalatan. Aya? Ala, dito'y aklaang na maturog. Anya? Dito'y siledyo pa'y laang ti pagturugak ading ko. Iti silid kulatan at ti pagturugam. Kasano nga rod ang mabantayak ni Jenny ngay? No sikat ti maturog diti silid ko manang. Ay na, di ka madanagan. Tano maipapan ka ni Jenny, saan kumot abay-bayan ading ko? Nanang, rumarakon. Nagananad ka Bernard, anak ko. Gayam. Ura iti silid yu lang ti pagturugan ni Jenny intun rabi. Apay nga kadamot sila diyo. Amangan ngamin numarabyanak nga gawid nanang. Papanamaya, wano overtime ka. At na patagalakad ko nanang. Sige nga ron, siyakom ti mga sikaso iti apo ko kanak ko. Agrubot kan, tapno saan ka maladaw iti trabaho. Nanang, awan ka diti madlaw mo ka ni Bernard? Madlaw ko nga. Kalaat mo iti pa nagbaliw na. Kasla, awan pa yan oras na para iti anak na. Gagangay nala siguro at tabi sikat nga rod ti kabsat mo iti trabaho na. Ay, sapay la kuman. Tapod no at trabaho ti pakakumikuman na, nanang. Anyat kayat mo asawan? Tasaan tayo mo't nga mo no anya ti taray ti panunot ti kabsat ko, nanang. Samay sa, ibagbagaklaan mo't atinadlaw ko. Di mo latan ikan iti dakasakay papanandag iti madmadlaw mo. Amangan no isupa ti pangrugyan ti saan nyo pagkinaawatan. Kaano nga aklonan nak, Lili? Nabayagan ngagdatdato nakin ka. Sigurado ka kadi apud no ti panagayat a marikrik nam para kanyak, Bernard? Agdato nakatiken ka, no saan ka ngayayatin? Kinapud no na, makarik na akmutan iti panagayat para kan ka. No kasta? Aklo naman ti ayat nga idatdaton ko kin ka? Ay ayatan ka mat, Bernard. Agyaman naklaw na Lili. Inarakop nakmutan iti nakairiruhat. Maragsakan naklaw na Lili. Kalpasan ti mano abula na panagdatdaton ko kin ka. Inaklon nakmutlangan. Narabyan ka nagawid, Bernard. Nag-overtime kayaw? Saan nanang? Nagdit kami tinobyak. Ay, no kasta. Adan nobyam. Wala nang. Pasensya kayo na. No saan ko ngayon bagbaka ka na kayo? Sino nga'y tinubyam anak ko? Ni Lili. Ka-eskwela aki da high school. Yam amok to ka na kayo. Kahit amo na ti maipapan ka ni Jenny nga anak mo iti ex mo? Saan ba nanang? Saan ko pa yan ibagakin ko na? Kasanon nga no di na maaklon nga dagayam anak mo iti ex mo. Saan mi pa na pagsaritahan ti may papaniti day tabanag nanang? Ibagak to, intundumteng ti umno a panawan. Nanang, da kayo manan mo ti mga sasikaso ka ni Jenny. Ni Bernard ngay, saan ka di pa'y anagawid? Rimwarte kabsat mo, anak ko.
Napan siguro ay itayan tinubya na. Ha? No kasta? Adaman ng nobya na? Adda kanumag. Kaeskwilaan na kanu iti high school. Anya? Ay, kunaktupay kat. Isumot lagayam amadlaw ko nga awanan ti oras na iti anak na. At damot gayamon sa bali nga ayan ti atensyon na, nanang. Lili, anak ko. Sigurado ka ka din, iti dayjay anubyam. Ni, apay matakas na tinasalod sudyo, tatang. Kaya't kulang ti makasigurado, anak ko. Amangan kunak no pagayayamam mo't jay tao. Saan mo't Pudno ti panagayat a marikriknak para kan kuana, tatang. Ay ayatan mi ti tunggal maysa. Ay kat mayat nga rod ano kasta, anak ko. Saan kayo mutin nga ubeng? Di kay madanagan. At damatan plano mi para iti masakbayan mi adwa. Na, nasayaan. Tasimang putkan, Bernard. Manang, ada ka diti bagam? Pudno ka di tinaibagan ni nanang? Ada ka nung nobya, mading ko. Pudno tinadamag mo, manang. Sino nga itinobya? Nilili, manang. Ti ka eskwela kid high school. Kat naibagam ka di kan kuana, ti maipapan iti anak yu iti ex mo. Awan pa iti plano ka mang ibaga, manang. Anya? Ay, kaano nga ibagam ti amin kan kuana, ading ko? Saan pa nga ita, manang? At danto ti panawen. Ngamjak pa'y sigurado no kaano. May mayat mutlaeng no maamuan na. Iti kasta, kat amom no anya ti rumbang nga aramidam. Narigat mat, no dumteng ti aldaw a plano yu ti agkalaysa ka. San nagayam ama aklon tinapalabas mo, ading ko. Ipakawat kung tuta amin kan kuana, manang. Ibagam ken kuana, ading ko. Ni Jenny nga anak mo tinakakaasi, no saan nga aklonon tinubyam. Anya nga rod ti planom ita, Karen, anak. Nang, sa pulok tinobya ni Bernard. No saan ang maibaga ni Bernard ti maipapan iti anak na. Siya ko na mismo ti mangnidanon kan kuana. Amangan mo't nuguraan na katikabsat mo. Amangan no panunutan na nga ununa ang manan ti plano na. Ay, adaken ko ana nuguraan naknanang. Tapara mo't laang mo't ti pagsayaatan ti aramidag. Kasanon, no maamuan ni Lily ti maipapan ka ni Jenny, kat saan nagayam ama aklon. Ay, sa bagay, adamot kit di puntom iti dayta, anak ko. Iso na saysayaaten, no maamuan na, ita tanasapsapa pa nanang. Bernard, asino ni Jenny iti biyag mo? Ha? Ni Jenny, anak ko. Kasano ano mo ti mapapan ki ni Jenny? Ni manang mo mismo tinang ibaga kanyak. Apay nga ngayon limit mo ti maipapan iti anak mo iti ex mo. Mabuti nga klaang amin. Amang anong sinaanak no mamam ti mapapan iti dayta. Diyak kaya ti kasta, Bernard. Ha? Agpili ka. Siyak, wano ti anak mo. Di lang mabalin na duha kayo, Lily. May salang ti pilyam. Urayak ti desisyon mo tapno amok ti paglugarak. Kat no siyak ti pilyam, agnaad ka ni Jibalay. Ngam no ti anak mo ti pilyam, nasaysaya at lang agsinatan. Anya? Nanang, awan ka di pa ni Bernard? Awan pa'y matanak ko. Na, rabiin na. Ay awagan man kit day. Ang mga no nag-overtime iti trabaho na. Ay, ni Jenny, nakaturog ka din na? Wan, iti silid ko pa'y laang ti pagturugan na itaarabi eh. Ala nanang, kanayon samutin ang marabyan ni Bernard. Wan nga roda Ay awagan man kit day. Amuam no ayan na. O anya, nakadesisyon kan Bernard? Asino ti pilyam kada kami iti anak mo? Sika, Lily. Ay ayatan kalaunay. Diyak kaya't ang mapukaw kay tibiyag ko. Okay, no kasta nga rod agnad ka ni Jebalay. Alaam nagiti gamit mo tapno inaldaw nga agkadwata. Di ka matanagan,
Nakasaritak ni tatang may papan iti day tabanag. Kat imanugot. Tadatamatan ka no iti husto nga edad. Imayak, taumay ko lang dagiti gamit ko nanang. Ay, apa yan Bernard? Papanam. Agnaad ako ni tayong tinubyak nanang. Anya, akat kasano nga ron ni Jenny ngay. Panawa mo, wan mo, ikuyog mo. Da kayo pa lang ti makamukin ko nanang. Diyak mabalin nga ikuyog. Anya, isukat mo ti anak mo iti dayja alilay. Ay ayatag ni Lily nanang. Kat ti anak mo, saan ka diyan napatagkan ka? Napatagmat kanyak ni Jenny nanang. Iso adi ka matanagan. Binulan amang ipaw itak iti kwarta para ken kuana. Ay na, kasimot ta apukok no kastagayam ti planom. Agpanunot ka kumapayan na imbag anak ko. Di kag dardarasudos. Nakapangedeng akon. Kat pinanunot ko na imbag ti desisyon ko. Bernard, ading ko. Kasanon nga ni Jenny no pumanaw ka? Ada ni nanang ang mga sigaso iti anak ko manang. Talo pa'y latitawan ni Jenny, ading ko. Masyan ka kumamat iti anak mo. Awan kumamat ka ti parikot. No saan nyo nga imbaga ti amin kinilili. Anya? No kasta? Saan na ang maaklon ti anak mo? Kasta ka di? Manang, Ay na Bernard, agpanunot ka man ading ko. Isukat mo ti anak mo iti babae akasta ti kapanunutan na. Nupod no nga ayaten na ka. Maaklon na kumati anak mo. o sige. Da kayo pa lang ti makamukin ni Jenny manang. Nanang, agdardarasan ngamin. Bernard, mabitaang! Bernard! Ay, awanan. Pimanawan ti kabsat mo anak ko. Agyaman lang unay. Tay manugot kay ti kayat ko ang mapasamak, Bernard. Wen, awan terong ba nga pagyamanang? Ay ayatan ka unay. Isong aramidak ti amin para ken ka. O sige, agi na ka nga roden tamangan tayon no madamdama. Nagluto ak iti paborito mataramon. Agyaman naglili. Bumawi akan ka. Gaputa siyak ti pinilim, Bernard. Anya din nadamag ko. Nga ka no anak ni Bernard iti sabali a babae, anak ko. Agpay suday tatatang. Anya? Ngam siyak ti pinili na. Iso nga manugot nga agna dito'y balay, tatang. Kasano nga rod ti anak na no kasta? Sana bale, tadamot ni nanang na mga sikasukan kwa na. Mabalin mo nga si kaswan na latta. Bisitaan na no kasta nga day off na. Tatang, jak kayat nga da kay nagaw ko itatensyon ni Bernard. Ay. Saan anasaya at ti kasta ka panunutam lili anak ko? Anak na dayjay. Saan anasaya at nga agawom amin nga atensyon ni Bernard? Ikamot ati pasit ti anak na kengkwana. Didak ngamin maawatan, tatang. Managing bubukod ka no kasta. Tilaang bagim ti pampanunutom anak ko. Ay, makamu kayo na niya ti sawan nyo. Basta siyak, naragsakak ta siyak ti pinili ni Bernard. Nanang, talo atawen ng tinapalabas si pimanaw ni Bernard. Ang maging gaita, di na pa'y pulos sinarungkaran ti anak na. Busy siguro anak ko. Ay, talaga kit di nga awanan bibiyang na iti anak na nanang. Di na pa yun mapawitan iti kwarta ti anak na. Ay, wan nga rod Sapay agis iskwelan ni Jenny. Ang wala, bayan nyo. Tasya kung ti aggastos para iti kaanakak nanang. Ay nahagyaman ak iti tulong mo iti kaanak ka manak ko. Nang, maasyanak ka ni Jenny. Iso adyak mabalin abay-bayan. Mami Karen. Ada ka di masapul mo, Jenny anak? Isuro nakman, mami. Tsak maawatan to'y homework mi iji pagadalan. Sige. Inumumpay tigatas mo, anak ko. Sakbay nga isurok no anya ti aramidam, Agyaman nak unay, mami Karen. Talo atawanan. Ang nagnaid ni Bernard diti balay tayo, anak ko. Awan ka diti plano na amang sarungkar iti anak na. Apay ay asang kay pagayo ti may papan iti anak na tatang.
Saan na ka di akailiw ti anak na? Apay kumakadaak mo tan itibiyag na. Unangam anak. Anak na mo lang dayjay. Panghaasiyo man tatang. Saan man aday tatisang kay bagayo kanyak. Ta talaga masuro na kon. Jack matla palubusan nga gawid dayja Bernard no bilang lang. Kaslabalod ni Bernard iti kastangar aramid manak ko. Imot mo pa yun ti anak na keng kuana. Maday ti kasta. No talaga maglang ay ayatom ni Bernard. Di mo bukudan ti pamatag ken atensyon na. Ikamot ay ti tiyempo na para iti anak na. Anyat maaramidak nga no syakla ang tikapat ganiti biyag na. Awan mabalin ko tatang. Lola, saan ka di paya simangpot ni Mami? Rabiin nga mawan pa'y laang. Nag-text itay, apok. Ag-overtime ka now. Ay, asino nga iti kadwa ka maturog, Lola? Maturog ka pa'y lang, ijesilid ko, apok. Diyak kayat, Lola. Ni Mami Karen ti kayat ko kayda. No sumangpot ni mamem, di bagak nga itisilid ko mo ti pagturugan na. Urayak nga rod ni Mami Lola. Nala, mangan ka nga rudan tay text ko ni mamem. Ibaga kasapaan na tagawid. Nasayaat mo ta simangpot kan, Karen. Ni Jenny ngay nanang. Aday silid ko, nakaturugan. Ururayan na kang amin itay. Aya, nangan ka din nanang? Basit mo latkin na. Ala, agpalas kan. Tauray silid ko pala ang tipagturugam. Sigurado asapulan na ka ni Jenny no makarieng. Wen nanang, agsyawarak pa'y biit sa akmangan. Nala nga rod, anak ko. Kumusta ti resulta ti check up mo, Lily? Masigog ka ka din? Ay, negative man ang ti resulta ti check up ko, Bernard. 5 atawanan ngagdenden nata. Saan ka mo't ngagsigaw? Anya ti ko na ti doktor. Adda ka di diferensyam? Di ka man matagsawi ti kasta, Bernard. Anya diferensyang ibagbagam mo't. Ne, di ka agungat Agdamdama kaklaang met. Makapainsulto ka ngamin. Sana nga putad-daputot mo iti sa balya babae akat kasta ti damag mo kanyak. Agpreno ka mabasit, Bernard. Anya, apay nga kasta ti bagbagam, Lily. Agsina talangan. Itian nga pa'y laga po nga ituloy ta ti relasyon tangay. No kasta gayam ti atap mo kanyak. Di bale tawam mo't anak ta. Ala, agimpaki kan ta pumanaw kan itamot lang. Malalala. Sorry nga, Rudan. No nasakitan kay tinaibagak. Sayang mo ti 5 ataw na panagdanada. No agsinatalattan akas laawan anyaman na. Sipod na maamu ka, nagadua malas ti simang bay kanyak. Panagkunakot si katimalas si tibiyag ko. Anya, kalpasan ti amin. Ti panangilaban ko gan ka. Atin nalikudak ti anak ko kapugan ka. Yung kastalaang ti aramidam kanyak, Lily. Kunak man no ay ayatan nak. Idi day ta, saan itan? Nauma akon. Nagbaawan ti panagayat ko kan ka. Anya, please, pagsaritaan ta ko maitinasaya at daytoy. Diyak kaya't ngagsina ta. Ay, di mo manipilit ti bagim kanyak, Bernard. Di kan pagan ano. Ha? Oh, Bernard! Kumusta kayo, manang Karen? Kumusta ti anak ko? Ala, sumra ka. Magyaman manang. 5 atawen asaan ka nagpakpakita kada kami. Itaman pa yan nalagip mo ti agawid. Kalpasan ti panang panaw mo iti anak mo. Nagsina kamin kinilili, manang. Anya? Oh, makitam da ita. Insina na kamutla ang ti babae anang isukatam iti anak mo. Basol ko, manang. Namiris kong tibidtot ko. Saka lang makaamiris, edi agsina kayon. Basol ko, manang. Hanggang di ka madanagan. Tapi nadakkel mi kininanang anasaya at ni Jenny nga anak mo. Patpatgan mi ni Jenny. Iso adi mi mabalin abaybayan ading ko. Agyaman manang.
Sulnitak ti ado anak kurangak iti anak ko. Anya ti kahit mo kanen, Jenny anak ko. Sa dino ti ayan ni Mami ka Karen. Napan nagtrabaho anak. Omega, igawan ka iti kanem. Wan? Anen? Syaklatan? Kabailak ti agaw iti kanet. Anak ko, palubusan ako mga sigasugan ka. Tasulnitak ti nagkurahaken ka. Sige, agdigo sakpay. Jenny! Oh. Kaslawan patagkon iti anak ko. Nanang, urayan niya taramidak. Talagang adayo tirig na ti anak ko kanyak. Kay kaya't napay nanti na nakarin ngam siyak ng amana. Mano atawan, asaan ka nagpakpakita kan kwa na, anak ko. Nairuam nga minan animanang waka rin ti mga asikaso kan kwa na. Nanang, anya taramidak. Pasaksakit anak nukas jaya di manang karen ti berberukan na. Nga urad taak mo't nga mana. Di nakpay mawagan iti daddy. Ngamno ni manang karen, awagan nakit din iti mami. Alakat ano usam nga ay aywan anak ko. Amok nga do tinagkuranga kita anak ko, nanang. Pagbabahuyak tinaramid ko apan ang abando na kenkwa na iti. Kahit ko kumati bumawag kenkwa na ita. Ngam, adayumat tin tirik na kanyak. Ala, aramidam ti amin nakabailam anak ko. Ubing pa ni Jenny. Patya ka maayayong matlaeng bayat ti panaglabas ti aldaw. Maikawalakit di dayjay, ta siyempre, italaeng manan na nagpakita ka kenkwana. Nanang. Nakaturugod ni Jenny iti silid mi. Ala, mapan kan ijay. Tasika, timang kaiddakin ko na, Bernard. Ha? Nungay sa pulan na kanong makariing. Makaamukan nga, grason kan ko na Kentap nagsubli ti si good, arik nanakin ka. Kumana wakto pay lang inton bigat. Tapno maipamaysa na ti atensyon nakin ka nga amana. Ha? Masyanak ken ka. So nga arami din tayo ti amin na pamuspusan. Tapno maipatig na ka manen ti anak mo. Agyaman ako na itawan patingga na suportayo kanyak. Manang. No kastoya nakaturog ti anak ko. Sa aklamada ni ti gundaway, ang mga prusi ti ulo na. Kan mga rakop ken kuana. Tanakat atap at gaminan kanyak. Ipatpatigaw na yan ako. Sikati kapatgan kanya. Pakawanid na kuma, no pinanawan ka idi. Nakulapan lang ti panunod ko idi, anak ko. Daddy, apay ngagsangsangit kayo ang mga papro si Tiulo. Anak, patpatkin ka. Ikarig, di ako numadayukin ka. Di kan panawan, anak ko. Daddy? Sulnitak tinagkurangakin ka, anak. Pakawanan na ko, ma. Sakati kapat ganit ibiyag ko. Karig iti bagik. Tadya ko nagbawing iti sa bali. Ipamay saklangan tatensyon ko kan kanak. Ala, gustong Daddy. San kayo ngagsangit? Patpatgan kayo, mat. Nagyaman ang anak ko. Nangagkumot lang na itakin ka, anak. Basta, saan kayo na pumanaw, ha? Please, Daddy. Oo, anak ko. Promise. Sa
Bay nga giwayat kay Tiyadang, panunutan, wano adalumpay nga umuna ti epekto na, tapnawan to ti pagbabawyam iti udi na. Ala gagayam di tanti nagpatinggaan day nga istorya, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, God bless kada kayo amin.